Anda pernah dengar tak pasal vibe coding? Vibe coding ni merujuk kepada orang yang tak pandai coding tapi lepas tu boleh buat program menggunakan coding, dan basically kita suruh AI lah codekan untuk kita, dan last kali orang yang vibe coding ni dapatlah apa yang dia nak, macam website ke, apps ke, apa-apa software ke yang ditulis oleh AI. Jadi ini dipanggil vibe coding. Dia macam kita tak tahu coding pun tapi boleh buat sesuatu yang berguna dan boleh digunakan oleh orang lain. Jadi banyak yang kata, oh tak gunalah sekarang ni belajar pasal programming language lagi sebab dah boleh vibe coding. Tapi bagi saya lah, vibe coding ni boleh digunakan, tetapi kalaulah kata seseorang tu dah ada basic programming ataupun dia ni memang dah terror programming, tambah pula knowledge dia dengan kebolehan untuk vibe coding, bagi saya ini akan menjadi macam dia punya super power lah. Kalau kita tak ada langsung background programming, boleh juga keluarkan software dan sebagainya dengan menggunakan bantuan AI. Tapi kalau nak kata kerja-kerja untuk programmer ni hilang terus pun tak boleh juga.